Plemenita i dirljiva akcija organizirana je danas u središtu Šibenika. Djelatnici i učenici centra Šubićevac organizirali su blagdansko druženje s građanima uz palačinke i izložbu svojih autoportreta koje su izradili pod mentorstvom umjetnika Zvonimira Vile. Ja to jedno i drugo spajam. To mi je cilj. Spojiti umjetnost i njihove sposobnosti, a prvenstveno da im pružim doživljaj. Da ta djeca dođu u javnost, a ne da se lijepi po sobama. Nek bude na ulici, jer ovo je čisti performans. Znači, nešto se događa, u movingu je, to je likovna grana. I to sam htio spojiti, da se vidi, jedno je zahtjev da se vidi da toj djeci omogućujem doživlja, a drugo je zahtjev visoke umjetnosti, stvarno visoke umjetnosti, jer ne bi izlagao nešto što nije visoka umjetnost. Visoka. Ja njih pustim, ja njih ne učim ništa, ja koristim njihove mogućnosti. Nitko od nas nema iste, niti mogućnosti, niti isti rukopis, niti isto razmišlja. Ja njih upućujem da koriste to što imaju. I to je najbolji način, jer ne mogu ja njih učiti ništa. Ja njih pustim da rade, onda ih korigiram na osnovu njihovog rukopisa, njihovog izraza, to je najbitnije. Tomislave, nalazimo se ispred tvog portreta, autoportreta koji si ti naslikao uz pomoć Zvonimira Vile. Kako je to bilo? Ti je bilo teško slikati? Nije mi bilo baš toliko teško slikati, zato što mi je pomogao Zvonimir. I bilo je dobro. Kako ste to radili? Si to gledao sebe u ogledalo ili kako? On je pokazao kako se treba slikati, I ja sam to s pomoć Zvonimira nacrtao. Jesi zadovoljan? Jesi to ti? Ja sam zadovoljan, da. Je ovo prvi put da si nešto naslikao? Prvi put, da, prvi put. Dobar vam dan, tako, ja sam Ana Grahovac. Tino je znači dječak zapravo teško nagluh i ima spektar autizma, ali ovo je isto jedan od načina gdje se Tino izražava i jako lijepo mu ide. Jeste primijetili neke promjene od kad se izražava i likovno? Zapravo to je dugogodišnji rad jer nam je tako bilo najprijemljivije da uopće naučimo kroz situacije, kroz život, da mi nauči što smije, što ne smije, kako se socijalizirati, da bude što nekako prihvatljivije, da mogu s njim ići obavljati sve ono što obavljaju i drugi. Tako da Tino jako voli raditi i evo ja sam stvarno zadovoljna i sa centrom Šubićevac, sa profesorom Vilijom, zapravo sa cijelom ekipom koja tamo radi.